Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo ken ipagayam a Bernard iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, addaim mo na akin na denak, ngem gapo iti panaglablabas ko, pinanawan nak ti aginak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bernard. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka matan, Bernard. Nabarbartek ka manin anagawin. Kahit, apay ko ma. Wala ka din pakita na. Kasla sana naruwamot kanyak. Kastalagta na ka na yun. Husto kumamatan agbaliw kan. Addan anak ka. Iso akisayam kumamatan ti kinabartek mo. Apay aya pa kasi kuram ngamin ti paragin inom ko. Dahito lang ti akas ti bambanog ko. Iso di ka man. Sobramit ngamin ti panagin inom mo. Imbes kumaapang gatas kan pang diaper ni baby, may inom mo pa eh. Nagtumaran makipurdiya. Nyakit din. Nagadlong ibagabagam dita. Anya? Uy, isaasan mapakibiyangan ti panagin inom ko. Tadyak mo't daw-dawatan kan ka ti pagin inom ko. Ay, awan mo't karga ti kaldero. Salbagan, sapay mabisinak. Melba! Melba! Apay aya, nakaar-ariwawa ka kat nakaturog pa ilaang ni baby. Amangan numakariing kat jak pa'y nakalaba. Sapay di ka nagluto, mabisinak kon. Awan mailuto. Anya? Ay, napan ka kumanangala dito store ni training ah. Awan nga rod igatang ko, taawan mat inted mo. Awan mat kwartak, tadyak mat nga rod makapurdiya, taadda ni baby. Imutang ka kuman ah. Ay, mabainak. Nagatidugan jay listaan ti utang ta ijay. Iso asigurado asaan mat la amang taday jay. Ijibangir ko mga store tinapanamon ah. O di si kanti mapan no kayat mo. Day takit din nakasapsapa amapan umut-utang iti maisaang. Salbag kita. Sapay mabisinak. Sana bali tanabsog ka iti arak, iti kalman. Nay, apay dito ibalay ti panganam. Apay, awan makan ije balayaw. Saan nga ro na nagluto ni Mel Baratang? Ada? Aywan, bumulod akto man madamdamay ti bagas niyo. No, anda ka wanwanan na. Naibos nga minant ka ti bagas may. Sana napan ka nakitangdan iti kalman. Awan, awanan na ah. Day taman te kung kunakaon nga inununam nga tamanen ti arak a ginatang. Ay na Bernardaya. Sana kas idi baro ka. Anda na asawa ken anak mau, isugag baliw kan. Isa man day ta kinamamarte mau. Uwan ka di tatang. Ay, apaw. Ay, napsuga ka. Nangas, asawa ka pa ilang aron, no kasta ka ba? Ni tatang na ya. Mangrugi man ang nakunak. Adto ti bagas. Ken adamot ten natin dita. Agluto kan. Ne, nangalaam ka dagita. Inalaki dyan na tatang ah. Anya, ay di ka lang mabain. Pagpainak ko ma, kat saan ko mat at tinakaw na kita. Imbes asikatimanted kadakwada. Saan mo't tasikatimapan agdawat? Nagadwa sa asawam. Agluto kakit din. Di ka katagyaman, ten sangputan ka pa iti iluto makanam. Nagadwa pala lablabi daw. O anya, matuloy ka matlaang amapan makiraop ijay ayanda den siyo ita. Oy, kita am lang arudo na nakarubata kon. Kat anya ti amok ngay, numapan ka ijay away. Kita am nga rod tapno masapa ka nga agawid. Depende ah. Anya, ay na Bernard. Kita am tasaan manen nga arak ti papanan ti tangdan mo. Pangaasim mo't Wan ka day. Ay kaslak mo't laubi nga napalpalagi pam. Kunong agawit kan pare. Nagadupay mo lamay no. Ay saan? Apay? Panawak ki din ti pagilaw ti tinaktangan na sikat. Ay kati pailot mo to kani. Bakit mo
Sabalin to lang Kan may sa, may mayat ti ilot ti arak. Sa bagay mayat ti arak apagilaw. Saan ana ariwawa? No siya, no kasi ngagpamasahe akin ni Bakay. Apaw, nagadua sa una mangagaw. Sa anak to masahyan, pare. Ay, gusto tako ng paray, nalalam. Aprobak ditang imbaga. Ay, wala. Ay, ngaw-ngaw first, ti aramiden dagiti misis tayo, pare. Imbag ata, ilutin na kayo ti babakit yaw kalpasan nga agnaw-ngaw. Ni bakit nga ngaw-ngaw lang arudan, awan pa'y ilot. Nanti Mariana, ikan na kami man iti may sa butilya nga arak. Anya, arak. Kat nakainom kay lang arudan. Di kay pailagawid. Urang nga ron, diswa na yonan, may. Nana, ala na. Tani, mamagaan ti karabukop, may. Alas 8 iti rabi ay. Magrika pa kon. Kan awan matla ang lakok nga arak na ibusag. Jak mamati ang naibus. Kasaksakadam lang iti kalman na ibusay. Ay awan nga rudan. Isong agawid kayawn. Ay, no di kay mangtid, uburak ti istoryaw. Ay anya. Ay nagkaro ka. Sika pandaw. Una, ala, ikan na kami. Uburak ti istor mo, no di nakapitkan. Ayan nga, dyan na purdiya am idikalman. Naretoy, ito lang tinabate. Anya, daytoy lang. Apay, di mo nang nagtimbagak. Tulong ka na ya. Umanay nga rod daytoy. May salaang akilo abagas ti magatang daytoy. Awan pa'y pang diaper ni baby. Katanya nga ron. Dahil lang tinabate. Yaman naman, tanda pa nabati ang paggatang mo iti may sakilo abagas. Anya, ay, awanin diaper ni baby. Pagdaya perang pelang amin na ya. Nakado alampin dita. Anya, Paglampi naman, imbag di lampin ta, may laba. Mabalin nga ulit-ulitan nga usarin. Jay daya per ngay. Naisbuan labasit, belengan. anya, kasta ti ibagam. Nasakit tinakam mo iti igatang mo iti usaran ti anak mo. Ngam saan asakitan tinakam mo ti igat-gatang mo iti arak nga is-bumlaang. Nasakit ti ulo ka. Nasobra ni mat ngamin kundi pandong tinagilom iti rabi. Ay na, tiraos pa rin ti buksit. Melba bakit? Itimplanak man iti kapay. Nakauli magmat iti balay. Melba, ayan mo. Itimplanak iti kapay kunak. Ay naglukaw. Napananangatan. Tatang, imay ka di dito'y nagiti aginak. Awan, Mark. Napanandang arudan nga Apay, awan ni balayaw. Damagag pa yung arod, no daday dyan. Nakayumag. Mga ano pinanawad na kan. Mga tanati, kinaresponsable nga asawa ka na ama. Andala siguro na pananda. Nasaya at laang no kastagag paisaw. Ngam no puno ti atap ko a pinanawan da kan. Dahil tati magana mau. Sana mapasamak dahi tatang. Jak lapat siya na may turad na kapanawan ni Melba. Auntie Mariana, apay di yun lang nakita limabas ni Melba iti agsapa dito. Saan? Nasa uniguryong angkel mo, nakita na kano ida iji paradaan, itay agsapa. Ada kano dakkel abagda. Anya, Apay, awan ka dita balayo aya, idi nagrubot da. adaak, nakaturog ak, iso siguro jak napuutan ti papanaw da. Ay, isumot lagayam Ay awanin ang aron barok, pinanawan da kan ti aginam. Daytan tumat nga main. Amang ano na uman ni Melba iti kanayon mo apanagin inom. Bayaman. Agsublidan tumut lang na kajay.
Apayawan plano mamang surot iti aginam si Ka Bernard. Duan alawas tinapalaba si pud pimanaw da. Kaya mawamagunggunay maw. Una ka tasurot-surotanan. Amo na matipagawidan da. Anya? Kan may sa. Amo ka tipang sursurutak ka nakwanan. Ay ket padasem ti mapan iti lugar da. Nagadayo ijay. Gastos lang. Bayam ditan. Iso tipim manaw. Ang sublimot lang ano kayat na. Masapulo aya. Asurot-surutan. Bilibakan ka pare. Imbes adag iti aginam ti sapulan. Sa bali mat babae ti sinapul mo. Dakla kayat ima pa nagbirbirok pare. No saan dak akayat di saan lang. Makabulan mo ten awan. Nagsubliano kayat na. No saan? Saan? Anya? Alangan mo nga aguro urek latan. Agingkat agbuotak. Orawan mo na. Pulos. Ay kit kasanungay ti anak yo paray. Oh. Makaamon ni Melba ah. Impanaw na nga ron. Unay mo day ta pa nagpuspuso mo ta nagtangken launay paray. Talaga dadal ti utok mo, anya Bernard. Ay, linuto ti arak, iso di ka makapanunot iti nasayaat. Anya ayaman na tatang. Imbes ngayon kasinuro to kan inyawid na kita ginam. Ay, sa bali mo't ababae ti inyawid mo. Ay, apo, no di ka... Tatang man. Pimanaw nga ron di taon. Na, Narigat mo't ngayon nagpilitan ayawid. Bayam di tan ay naapo ay. Ay, jak amaw ti klase ti panagpampanunot mo tao. Ay, na. Tay ko na karudan. Narigat apilitan ti tao ngagmadi-madi. Nakarubwat ka mag, Bernard. Hoy, bakit? Inak makigapas ijayanda Mang Franco. Kasta aya? Sa paam to ti agawid Diyak kayat nga ulitin man ti inaramid mo idinaminsan anarabian ka. Uy, Agyaman ka, ta nakapagtepelak, tadi kay may inulod ijay na ginuman nyo. ni bakit man? Pangikat lang mo diti bambanog day jay. Alawan, ngaminton malam, diyak kayat amarabyan ka manan. Nalawag? Uwan bakit kaw? Nalawag. Mayat mo ti ginapas tayo itay paray. Sana bali at makapnak mo to'y arak ngayon ni pare Bernard. Wani nga raon. Santo adubo apato ti pulutan ko naman. Opaw! Oh. Ay na! Nagganas iti karabukob. Ang pare Bernard, Apay? kumusta kay magkambaka mo ita? Mayat mayat. Nadlaw ko, dala ngamin torturay na. Nakunan hustong. Apay, paiturayan ka paray. Ay, sana. Never. Tsakto pa nagpaituray kin Milba. Isuntukid din. Ay, mamamagdakis na, nagpaituray ka sa paminsan paray. Ha? Husto? Husto de tayo imbagang pare pandaw. Basta saan mo nalabas unay, Tagbaling kanto nga anderain. Awan iti bokabularyo ti agpaituray ti asino man na babae. Isuda ti agpaituray kanyak. In heaven there is no beer. That's why we drink it here. And we're gone from here. All our friends will be drinking all the Nimod, bakit mo dyan kaslak kumilaw asamungan paray? Jesus. Adaytan. Saan ka di nga imbagakan ka nga agawid ka adagos? Kwalilya bakit? Maawatam ka di. Awanan ti ado sa upay. Tumakder ka di tanta agawid tan. Agure lang ka di bakit? Ibusan mi pa na ito. No agawid ko nok, agawid. Apay, di mo maawatan? Ay sus, paray. Oh, apay amul-mulagatan da kayo ado ha? Ha? Ay, intan pare pandaw. Narigat ti maramraman iti armalay. Apay, panawan dak pare. Agure Anya nga aguray nga ibagbagam dita.
Talapayan ko. Lapigos ka nga. Nasakit. May sinan sa amin talapayan ko. Alay ko, alay. Awit! Alay ko. Gusto makain. Itay pa yung kamilan na. Apay? At reklamo? Awan bakit? Awan. Ang pangasim ka niya at huston ka na. Agot utan na iti kinugtaram. Nagsaniit pa yan na iti kinaramutam. Alay ko. Dahita ti maalam. Ala. Gangganam Nagkuna ngamin adi ka agtongpal iti imbagak amasapa kang agawid. Dahita kit din makin inom ti inulam. Pangikat lang matitiban na. Gisa nagsat kami. Pangikat iti banog nga. Apay, asino a doktor tinang ibagaken ka, apangikat iti bambanog ti arak, Ibagaman! Anyakat ni Makita na ya. Madula, amin nga, mom. Hoy, Bernard, No nagbalin ti kasta nga aramid mo, itiim mo na nga asawam, saan nga agbalin kanya? Nawatam? Salbag kita. Ha? Babawik anang yaw awit kan ka. Anyat ko nam? Adaya imbaga awan mahit. Salbag ka kita. Jackman ammo, Mr. Lonely, ngem kaslaman ni Lilia tinagbalin adusak, iti kinairresponsablek nga ama ken asawa. Ininot nga rod ana ikat ko ti arak iti biyag ko. Apaman ang nakaurnungak, kinasaritak ni Lilia, nga inaksarongkaran ti anak ko, ket imanugot met daytoy. Ket pagyamanak launay, gapo ta itilikudan ti tratok idi ken ni Melba, saan nang impaidam ti anak mi. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Bernard. Agyamanak pagayam Bernard, iti daytoy apakasaritaam. No kumata na sapsapa anay jam ti arak, nalabit kadenden ng pailaeng ti aginam. Ang mala, ituloy mo lata sa rongkaran ti anak yo ken ni Melba, ket ipaay mo ti pagribangam kas ama. Ituloy mo ti agbalbaliw, tapara mutlaken kadayta. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Bernard. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.